are tadima moefangkgedi Mateo qala ka mantswe a reng tlong ho nna lona botlhe ba kgathetseng ba imetsweng mme ke tla le imulla. Inkeleng joko ya ka mme le ithute ho nna hobane ke mosale pelonolo mme le tla fumana meya ya lona phomolong ya ka. A re rapeleng. Thuso ya rona e tla tswa kae? Thuso ya rona e lebitsong la Jehova ya entse mahodimo le lefatshe mme a boloka nnete ka ho sa feleng. Ke ka hoo ke reng Jehova o tla phetha tsohle dibakeng tsa rona. Amen. Phuteo e halalelang a ke le neo mohau le kgotso ke Modimo Ntata rona le Morena wa rona Jesu Kriste. Amen. Sengona ha re kena ka hare ho tshebeletso ena re tlo rorisa Jehova, re tlo rorisa Mesia. Ha re kena ka hare ho tshebeletso ena re kena re le ba dipelo tse nolo, ba bang ba rona re kena re imetswe. Empa pele ho Jehova re bantle rohle. A re qale tshebeletso ya rona ka ho kopa kgaitsedi tshireletso Hosana 9:2 ibena a re qallang tshebeletso.
dumelang dumelang okay ha ke na o comment ha re ke tswele pele ha re tadima mo Psalm Psalm 42 e bua mantswe a reng jwale ka kgama a labalabela metsi a latswana le wona moya wa ka o labalabela jwalo o labalabela wena Modimo moya wa ka o nyoretse wena Modimo o nyoretse Modimo ya phelang ke tla ya neng ke o hlaha pele o Modimo ya phelang hobane moya wa ka o le o nyoretse yena o se lebohang
ya tutufetseng ya shweleng le mahlo ke ya ka mathelang boreledi empa hobane Jehova ke ya halalelang o tla o phakisa o tshwara a o tubila o tshwara wa phela a re tswela pele re tadima Psalme o re boka wena Jehova boka moya wa ka rorisang lona bahlanka ba Jehova rorisang lebitso la Jehova boko lebitso la Jehova jwale le ka o saeng kae lebitso la Jehova a le ke le roriswe ho nka botjhabela o isa bophirima lebitso la Jehova le roriswe ho tloang jwale o isa o sa feleng kgaitsedi mohau
bana ba me le seemo bo le phahame. Bang ha le tla ho nna le atamela le tla bina di haleluya. Ha tswela pele mo Psalm Psalm 66 o bua mantswe a reng phahamisetsang ho Modimo meho ya lona ya thabo. Lona mafatshe ohle rokang kganya ya lebitso la ona. Lo tlotlise ka dithoko. E reng ho Modimo mesebetsi ya hao e tshabeha hakakang. Ka lebaka la boholo ba matla a hao, dira tsa hao di ipeha ka tlase ho wena. Lefatshe lohle le a o kgumamela, le o binele, le hodise lebitso la hao. Lefatshe lohle le a o kgumamela, binele hao. O Sumphile.
sefapanong ka tshepo e tiileng. Hobane ke bitsa ho wena konyana, ke be ke fihle mose wane Jordan. Tswela pele e re Psalm 148 e re rorisang Jehova wa mahodimong, mo roriseng bophahameng ba sebaka, mo roriseng lona mangeloi a hae kaofela, mo roriseng lona makgotla a hae kaofela, mo roriseng lona letsatsi le kgwedi, mo roriseng kaofela lona dinaledi tse kganyang, mo roriseng lona mahodimo a mahodimong, le lona metsi a hodimo a mahodimo, tsohle a di rorise Jehova, tsohle a di rorise Jehova. Re itumetse.
Haleluya, o senatla se kenyang o Jehova. Hobane e le ya halalelang. Le ha o hlaelwa ke dillo. Hobane ke yena a tla o lekolang ka mosa. Le ha o ka ba ka hare ho ditsietsi, o ke o tshepe lehodimo. O be moeti ya kganang. O sekgalaletswe. A ke o dumedise batswadi ba hao tu. A re ntse re eme jwalo, a re tiiseng bomong ba rona o Kriste. I stand tall. Amen.
ke Jesu. Bane ke bone setšhabelo pelong ya Morena. Ha ele maswabi le meleko, ha di na o nhlola. A re fumaneng kakaretso ya molao wa Jehova ho tswa bukeng ya Mike chapter 6. Kakaretso ya molao wa Jehova ho tswa bukeng ya Mike chapter 6. Ha re fumane e baleha ka mokgwa le tsela ke ena, Mike chapter 6 temaneng ya borobedi verse 8. Wena motho o tsebisitswe se leng molemo le seo Jehova a se batlang ho wena, kore o etse se lokileng, o rate bokgabane le ho tsamaya ka boikokobetso le Modimo wa hao. Wena motho o tsebisitswe, empa o kgethile ho etsa se sa lokang. Ke ka hoo o reng dibiditeng, Hosana 114. Bona re le setjhaba se sa lokang, ha tadima Israele o bona e le monyakallo ka hare ho bona, empa ba tshwanelwa ke kgalemelo. Ya ba kgaolong ya pele temaneng ya 15 o bua le bona ka mantswe a reng, le ha le ka otlela matsoho a lona ho nna, ke tla lebisa mahlo a ka hosele. Le ha le ka atisa dithapelo tsa lona, ke ka di mamela. Matsoho a lona a tletse madi. Itlhatsweng le hlwekise. Tlosang bollotsana ba diketso tsa lona pele ya mahlo a ka. Le sang ho etsa hampe. Ithuteng ho etsa hantle. Le batlisise ho lokileng. Le sireletse motshwenyehi, le lokisetse dikgutsana, le emele nyewe ya mohlolohadi. Meletle re lokise ditaba, ho bolela Jehova. O re ho rona le ha dibe tsa rona di ka ba kgobedu jwalo ka crimsone, di tla soufala jwalo ka lehlwa. Le ha di ka ba kgobedu jwalo ka scarletta, di tla ba sou jwalo ka boya ba nku. Me ha le rata ho utlwa, le tla ja monono wa lefatshe. Ha le rata ho utlwa, le sa mamele, le tla ja monono wa lefatshe. Empa e re ka ha nna le wena, re hlokile ho utlwa ha re a ka ra mamela. Re ratile ntho tsa lefatshe, ho a tshwanela hore re etse boipolelo ba tumelo ya Bokreste ka mantswe a reng.
8 ke dumetse o morena ke mo neile pelo ya ka. Oh, inetse. Bontate dumelang. Bomme dumelang. Hi guys. You're hot today, eh? You're cool. Le cool, eh? Una le motho thuko wena kere. Kere ke tle ta ona motho a ka reng ana motho thuko yena. Ya jwale ka mmema mtlhatlo a sena motho, jwale ka ntate matlhare a sena motho. O tlwaetse. Ere o yena la o ka o tla matsoa ha wa rapela empa ha o sena lerato ha o letho. Ha o sena lerato ha o letho. Dumelang bana ba ntate, 2 minutes fela o ba dumedise fela, o no dumedisa motho. Dumelang. Kopa o tsamaya o dumedise motho a le mong fela o kgutlela setulong sa hao. One person fela o kgutlela setulong sa hao.
Thank you. Thank you. Thank you. Are etse jwale re khutlela ditulong tsa rona. A ke lebohe a re khutleleng ditulong tsa rona. O simpolokeng o nkwatetse ba temane e latelang ke a e ratang go feta tsohle. Ha re bina temana eo o simpolokeng tla be re atumetsa gore ke kgwedi ya bomme nna ke kene stageng ka phoso. Ke kgalemetse beke e fetileng ke utlwile jwale ne ba rile beke e o etsa mme Mamolefe le Theji jale o tlile kerekeng lata. Beke e tlang ke mme Celine Dion a etsang le Theji. A re tswela pele ka temana e latelang Ausi Dikeledi.
ratehang ke a le dumedisa ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang. Amen. Congregation of the Lord, let us greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ke rata ho nka monyetla ona ke lebohe moruti Monhla Let me take this opportunity to thank Moruti wa rona Ntate Monhla le lekgotla la hae le kgethehileng and the church council, which is so special, ka ho mpha monyetla wa hore ke eme pela lona hoseng ha tsatsi la kajeno. by giving me the opportunity to stand in front of you this morning. Phutheho e ratehang pele nka kena lentsweng ha re mmemeng Jehova ka thapelo. Congregation of the Lord, before we get into the scripture, let us pray. Re a rapela. Modimo ntate, modimo mora, modimo moya o halalelang. Ntate ka lebaka la morena Jesu. Father, we come before you this morning ka boikokobetso le lerato. We acknowledge that heaven is your throne and earth is your footstool. Ntate matla ohle hoseng ha tsatsi la kajeno. Tsatsi le speciale le tsatsi la mafumahadi. Re re wena Jehova ha utlwahale wena. Theola moya wa hao o halalelang. Lentswe le santse le tlo balwa tjena. Ha e se ke ya banna le kgabunyane la hao le buang. Fela ha o bue moya wa hao o halalelang. Re a o mema Jehova, re a o leboha. Bula ditsebe tsa rona, o bule le dipelo tsa rona, re kgone ho amohela lentswe. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Phutheho e ratehang ke a le dumedisa hape. Congregation of the Lord, let me again greet you. Ke re lentswe la rona re tlo le fumana bukeng ya moapostola Johanne. The scripture reading will be from the Apostle John. Di tlabe re tlo le fumana bukeng ya moapostola Johanne 8 verse 34. It will be from John chapter 8 from verses 34. Johanne wa borobedi temana ya mashome a mararo le metso e mene. John 8 verse 34. Ha o le fumane au simpho o tla re balla lona. In English it reads, John 8 verse 34, it reads, Jesus said to them, I am telling you the truth. Everyone who sins is a slave of sin. A slave does not belong to a family permanently, but a son belongs there forever. Amen. Amen. Ka Sesotho le baleha tjena, Jesu a araba a re, ka nnete ke re ho lona, e mong le e mong ya etsang sebe ke mohlanka wa sebe. Ke tla kopa re bine Hosana 31 verse ya pele, ya bobedi, ya botshelela le ya bosupa.
Hallelujah. Amen. Phutheho e ratehang. Congregation of the Lord, Buka ena e re butsing hoseng ha tsatsi la kajeno. this book that we have read from this morning, Buka ya moapostola Johanne the book of Apostle John, e fumaneha testamenteng e ntjha. we find it in the New Testament. Ho ya ka ditsebi le baqhaqholli le ba manolli ba Bebele, According to the Bible scholars, buka ena e ngotswe ke yena moapostola Johanne. this book was written by Apostle John himself. O ne a e ngolla diphutheho tse fapaneng tsa Asia Minore, He was writing it for different congregations of Asia Minor, phutheho e halalelang. congregation of the Lord. Re tswela pele ho ithuta hore moapostola Johanne We continue reading and teaching ourselves that Apostle John e ne e le e mong wa barutuwa ba Jesu ya neng a santse a phela ka nako he eo. was one of the 12 disciples of Jesus Christ who was alive at that time. Mme o bone dintho tse ngata di etsahala di fetoha bophelong ba He has hae. seen a lot of things, he has seen a lot of changes that are happening in his Ha life. ba bua baqhaqholli ba Bebele As the Bible scholars say, ba re o e ngotse ka selemo sa 80 AD. they say it was written at the year that has already been said. Ke re baqhaqholli le bona ba manolli ba Bebele The Bible scholars, ba tswela pele ho re tsebisa hore buka ena e ngotswe ho bontsha le ho tsebisa badumedi ka nakong eo. they continue to show us and to teach us that it was written so that the Christians at that time Ba tsebe hore Jesu Kriste was fully man and fully God. hore ba tsebise batho ba neng ba phela ka tsatsi leo ka nako eo hore Jesu Kriste e ne le monna ya tletseng ebile e ne le modimo ka botlalo. Jwale phutheho e halalelang. Now, congregation of the Lord, Mo re badileng teng hoseng ha tsatsi la where we kajeno. have read this morning, Re kopana le Jesu Kriste, we meet Jesus Christ a ena le bafarisi with the Pharisees ba neng ba rata ho mo tjhekela mokoti. who wanted to bury him alive. Ba batla ho mo tshwasa kapa hona ho mo trepa. They wanted to ensnare him kapa ho mo tshwasa. Takatso ya bona e ne e le ho mo tlama ka molao wa Moshe. Their wish was to bind him with Moses' law. Re kopana le bona ba tlisa mosadi e mong ho Jesu. We meet these people bringing a certain woman to Jesus Christ. Mosadi enwa o ne a fumanehile ketsong ya adultery. This woman was found doing botswa. Phutheho e halalelang. Congregation of the Ha re Lord. tsebe hore monna ya neng a fumanwe le yena o kae. We do not know where was the man that she was found with. Bebele ha e re jwetse. The Bible is mum about that. Mathata ke hore My trouble is that Jesu ha ka re mosadi enwa a tlohelwe, if Jesus could have said, let this woman free, ba tla mo tshwara ba re ha latele molao wa Moshe. they were going to say he is not following Moses' law. Mathata a mang hape ke ya hore The other problem was that ha ka tsamaisana le bafarisi if he can take the side of the Pharisees, ba tla re a tshwarwe ke Baroma. they will say they will send them to the Romans. Fela Jesu jwalo ka ha re mo tseba, But Jesus Christ, as we know him, a e sebetsa ka bohlale taba ena. he worked this with high wisdom. Qetellong a ba bontsha hore molato hantle hantle ke wa bona. At the end, he showed that they are the ones who are actually in Re the bona wrong. bafarisi ba kgutlela morao ba swabisa. We see the Pharisees now going back to with their tails between their legs. Jesu o bolella bafarisi ha ba botsa, Jesus tells the Pharisees when he was asking them that, ba ne ba mmotsa potso ya hore o bolela eng ha re bona ba hloka ho lokollwa. they were asking him, what does he mean when he says they need to be set free? Ke mona mo Jesu a arabang a re, This is where Jesus Christ answered and said, e mong le e mong ya etsang sebe ke mohlanka wa sebe. each and every one who sins is a slave of that sin. Phutheho e halalelang. Congregation of the Lord, Ke a o bona o ntonetse mahlo o re Mmamahlangu o bua I can kang. see you are watching me with all your eyes, and then you are asking yourself, Rona what is she talking rona re ne re about? re ke kgwedi ya mafumahadi. We thought it is the women's month. Re expectile hore Mmamahlangu a re jwetse ka mofumahadi ya We are itseng. expecting Mama Shangu to tell us about a certain woman.
taba tse re di badileng hoseng ha kajeno But what we have read this morning, di re bulela tsela ya moo re yang it teng. is opening the way for where we are going. Tsamaya le nna o ska sala Just morao. walk with us and then do not be left behind. Kajeno ke tlo bua ka e mong wa basadi ba tsebisahalang haholo Bibeleng. Today we are going to talk about one of the well-known famous women in the Bible. Mosadi eo lebitso la hae le amanywang le bobe le botheetsi. This woman, her name is acclimatized to all bad things and being a liar. Mosadi enwa ke Jezebel. This woman's name is Jezebel. Mosadi enwa re ithuta ka yena bukeng ya Marena a pele. This woman, we read about her in the First Kings. Re mo fumana ho chapter 16 le chapter 21. We find it in chapter 16 and 21. Buka tsena di re bolella pale ya mosadi enwa. These two verses, they give us a tale. They tell us a tale about this woman. Pale ya mosadi enwa ha se pale e thabisang ho. A tale of this woman is not a nice one. It's a sad one. Fela ke pale eo re tshwanetseng re tobane le yona. But it is a tale that we need to face Hore re kgone ho utlwisisa toka ya Modimo. so that we can understand God's justice. Re kgone le ho utlwisisa mosa wa Modimo. So we can also understand God's mercy. Monna e mong wa moruti One reverend e leng Charles Spurgeon who is called Charles Spurgeon, o kila bua mantswe ana. he once said, Are by perseverance the snail was able to reach the ark. Amen. Tsela e yang utlwisisong le bohlale ha se e bonolo kapa e monate baina le The dikgaitsedi. route that goes to understanding and knowledge is not an easy one, brothers and Fela sisters. perseverance kapa ona maikemisetso But perseverance or mamello, ka tsona re tla finyella nneteng ya with Modimo. those two, we will finally get into the Re truth of God. utlwisise hore Modimo o re behetseng. Let us understand what is it that God has put aside for us. Hangata ha re rera kgweding ena ya mafumahadi. In most cases, when we teach in this Women's Month, Kgweding ena ya women of God. in this kgwedi ya bomme ba Modimo, Kgweding ena ya dimbokoto. in this month of Imbogotos, Kgweding ena ya di-marshmallow. in this month of marshmallows, Kgweding ena ya batho ba tshwarang thipa ka bohaleng. in this Women's Month of the brave women, Re bue ka basadi ba kgabane fela. we only talk about the good women. Ba seng kgabane ha re bue ka The bona. ones that are not so good, we normally don't talk Re about them. lebala hore there are always two sides to a coin. And we forget that ka mehla le mehla ho na le maside a mabedi, dikarolo And tse there are pedi. two sides to every human being. Ho na le dikarolo tse pedi tsa motho e mong le e The mong. good side Ho na le botle, and the bad ho be side. le bobe. The same applies le ho bomme. Le ho bomme ho ntse ho dutse ho le jwalo. Bomme bana ba matla ba re phelang le bona. These strong women that we live with, Jwalo ka ha hona le ba lokileng. just as the same way as there are those who are the good ones, Bo Proverbs 31, virtuous woman. the Proverbs 31, bomme ba lokileng, Ho ntse ho ena le basadi ba bothotho. there are as well, just as well, there are those ones who are not so good. Ka hoo mohlodithero wa rona wa tsatsi la Now, kajeno the theme of today, o re Jezebel, it's Jezebel, mosadi wa sethotho. you a foolish woman. Jezebel, Jezebel, mosadi wa sethotho. you a foolish woman. Temana eo re badileng baina le From where dikgaitsedi. we read, brothers and E re sisters, bulela tsela ya lentswe la rona ka moo re tla le sekaseka ka it teng. opens up the way for our word today, how are we going to discuss it. Jezebel e ne e le lekgoba la dibe tsa hae. Jezebel was a slave of her own sins. Jezebel o ne a tshwerwe ke diketso tsa hae tse mpe. She was held up with all her bad deeds. Mme ke tsona tse ileng tsa mo epela lebitla la And hae. those are the ones that buried her alive. Empa pale ya hae e a re hopotsa. But her tale, it reminds us, E re hopotsa hore sebe se re etsa makgoba. it reminds us that sin makes us the slaves of the sin. Fela Jesu wa re lopolla. But Jesus Christ is the one who saves and frees us.
Ke tlo kopa ausi Mpolokeng a nqalle sefela ha o sitwa ke meleko. Phetla dibibele tsa rona As we are perusing through our Bibles, re fumana pale ya mosadi ya kgethileng tsela ya we bobe find another tale of a woman who chose her own evil ways, ya kgethileng tsela e mo tlositseng kganyeng ya modimo who chose a way that took her out of God's light. ya kgethileng tsela e mo tlositseng leratong le mofuthung wa She modimo chose a way that took her away from the light and the love of Jesus Christ, e mo isang lefifing la sebe which took her to darkness of sin. mosadi enwa e leng Jezebele This woman called Jezebel, o re hopotsa ka moo sebe se re senyetsang maphelo ka she teng. reminds us how sin destroys our lives. O re hopotsa le ditlamorago tsa ho fetohela It modimo also reminds us of the consequences of turning our backs against God. na Jezebele enwa e ne le mang Who exactly was this Jezebel? Jezebele e ne le mofumahadi a queen Jezebel was Mufumahadi, ya neng a nyetswe ke morena Akabe morena wa Israel who was married to one of the Israelite kings called Akabe. yena e ne e se mo Israele She was not an Israelite re herself. ithuta hore e ne e le mosidone It is said that she was a Sidonian. ha a nyalwa a tliswa modingwana wa Sidoni e leng Bale When she got married into Israelites, she brought the Baal, which is the idolatry. mosadi enwa o ne a rapela modingwana enwa pontsheng ya Baisraele She was praying to this idol that she brought right in front of the mme a Israelites. etsa hore Baisraele ba lebale le ho furalla Jehova And as a result, she made the Israelites to forget and turn their back against Jesus Christ and ha ka God. ba fella moo fela Not Jezebele only did she do that, Jezebele e ne e le mosadi ya kgopo ebile a le morusu she was an evil one and who always made chaos at the ho at the thwe o place. ne a bolaya baprofeta ba Jehova It is said that she was also a killer who killed the prophets of hore ba Jehovah ske ba bua ka lentswe la modimo so that they cannot talk about God's word. Jezebele o ne a sebedisa matla a hae ho hatella badumedi Jezebel used her powers to make sure that the Christians, they don't do what God wants them to do. kaofela ba neng ba batla ho rorisa Jehova o ne a ba hatella Everyone who wanted to praise God, she didn't allow that. baena le dikgaitsedi Brothers and Jezebele sisters, o ne a furalletse Jehova She turned her back against God. a sa batle le ho utlwa lentswe la She hae didn't even want to hear God's voice. o ne a phela bophelo ba sebe She was living a life of sin. qetellong a kotula seo a se At the jetseng end, she saw what she ha was o e bala planting. wa e utlwa hore o felletse kae When you Jezebele read through the whole chapter, you can see and hear where did she end up.
ke shebile ausi Lerato o mmakalletse. I am looking at Meselin Dion and she's just staring at me. A re Mama Hlangu o ntse a reng? She is saying, what is she saying? What is she talking about? Phutheho e halalelang. Brothers and sisters, Kgweding ena e kgethehileng hakana-kana. in this special month of Kgwedi women, ena ya mafumahadi. in this special month of women, Bona bo women of God. bomme ba Modimo, Le ntse le a re hopotsa hore sebe se a senya. the scripture reminds us that sin destroys. Modimo ha a ne a bopa mosadi, When God created the woman, o ne a mmopa ka tjhebelo pele. she created with that foresight. Tjhebelo pele ya hore she will be a builder and not a destroyer. She had that foresight ya hore e tla ba motho ya ahang e seng ya heletsang. A wise man or a wise woman once said, Motho ya hlalefileng o kile a re ka tsatsi le leng, when you give something to a woman, ha o fa ntho e itseng ho motho wa she will mme, make it multiply. o tla e etsa hore e She will atiswe. return it to you A e multiplied. kgutlisetse ho wena e se e atisitswe. Bona, when a man gives a woman his seed, Ha ntate a fa peo ho mme, she gives him back in the form of family. O mo fa o mo bana. kgutlisetsa yona a mo fa lelapa, a mo fe bana. Basadi ke baahi ba maloko. Women are the builders of the Generations. generations. Fela o tlisa maloko jwang lefatsheng? But how is she bringing the generations on this earth O le Jezebel. when you are Jezebel? O tla atisa maloko jwang o furalletse Jehova? How are you going to multiply the generations when you turned your back against God? Sebe se re arohanya le Modimo. Sin takes us away from God. Ha o furalla Jehova le yena wa o When you furalla. turn your back against God, God does the same as well. Sebe se re tsamaisa lefifing. Sin takes us through the darkness. Sebe se a re foufatsa. It makes us to not see, to be blind. Mosadi ya bohlale e nka o jwetsang ka yena. But a wise woman that I can tell you O about fapane le Jezebele ya rapelang medingwana. is different from this Jezebel who prays for idols. Ka mantswe a mang, ha o le mosadi ya bohlale empa o se mosadi wa sethotho, In other words, if you are a wise woman and you are not a foolish woman, you will not elevate anything above God. o ka se phahamisetse ntho e nngwe kapa e nngwe ka hodimo ho Ha re Modimo. bua ka medingwana, When we talk about idols, buka ya diprofebia chapter 6 the book of Proverbs chapter 6, e re fa dintlhanyana tse it mmalwa. gives us a few pointers about E re this. ho na le dintho tse tsheletseng tse hloilweng ke It Jehova. says to us there are 6 things that God hates or Ha e despises. qeta e tswele pele e re fela ha di a tshelela dimpa di le supile. It continues and says, actually, they are not 6, but they are 7. Ebile Jehova ha di bona ntho tsena ke manyala ho And yena. when God sees these, he sees them as evil deeds. A re ke mahlo a boikgohomoso. He says it's pride. Modimo o batla re ikokobetse pela sefahleho sa God hae. doesn't want us to be proud. He wants us to be human. Are- Human. A re ke leleme le mano. It's a lying tongue. God wants us to practice honesty. Modimo o batla hore re tshepahale, re bontshe botshepehi. A re le matsoho a tshollang madi a senang molato. The hands that shed innocent blood. Modimo o batla re hlomphe maphelo a batho ba bang. God wants us to respect other people's A lives. re le pelo e rerang merero e mebe. And the heart that has evil deeds in it. A re le maoto a lebelo ho mathela bobeng. And those feet that are running towards bad deeds, A evil re le deeds. paki e lehata e bolelang mashano. And the witness who witnesses lies. A re le ya jalang diphapang bathong ba mofuta o le mong. And that one who creates differences. Wena ha o in between itlhola, o brothers and sisters. itlhodisisa, When a- you do a self-introspection, ana o na le tsona ntho do tsena tse you badileng? have any of these 7 points that has been said? Mosadi ya bohlale o fapane le Jezebel. A wise woman is different from
Jezebel. o fapane ka hore o tseba ditlamorao tsa hore a se phethise molao wa Jehova. She is different because she knows the consequences of not doing what God wants. Phutheho e ratehang. Brothers and sisters, Ke na le dipotso tse mmalwanyana fela bakeng sa I hao. have a couple of questions for Ke you. tla qala ka lona bomme ba ka. The first one is directed towards Bomme. Lona di guest of honor. Bomme ba e leng bona baeti ba hlomphehileng. Potso ya pele e re, how are you a woman of God and yet you reject his word? First question, it says, how do you call yourself a woman of God? Empa o hanana le molao wa Modimo. Ya bobedi e re, Second one says, how are you a woman of God and yet you are not gentle to your husband? o mosadi ya jwang wa Modimo empa o sena botho ho ntate o phelang le yena. Mosadi a bohlale o tseba bohlokwa ba ho ikokobetsa. A wise woman knows the importance of being human. How are you a woman of God empa you are harsh to your children? O mme wa Modimo jwang empa e le hore o kgarumela bana ba hao. How are you a woman of God and yet you are the one who instigates gossip? O mme ya leng wa Modimo jwang empa e le wena ya etsang lesebo. Mosadi ya bohlale o kgona ho utlwisisa matla a leleme. A wise woman can understand how powerful the tongue Wa is. tseba hore leleme le a phedisa ebile le a She bolaya. knows that it is with the tongue that one can die or one can live. How are you a woman of God if vulgar is what is heard from your mouth all the Mosadi ya time? Modimo ya jwang e leng hore se tswang ka hare dipounameng tsa hao ke ditlhapa fela. Mosadi ya bohlale A wise woman, wa tseba hore se tswang molomong wa hae ke se ahang. she knows that everything that comes out of her words, her mouth, it's something that is Wa building. tseba hore mosadi ya bohlale o tshwanetse hore e be an ambassador of Christ. She knows that mosadi ya bohlale o tlameha hore ebe motho ya rongwang ke Modimo. Ke fetela pele ho dihloho tsa As malapa. we continue now to our fathers, Bontate, the fathers, moya wa Jezebel ha o hlasele bomme fela. the spirit of Jezebel doesn't only Le affect bontate women, wa ba fihlela. it also affects bontate. Potso ke ena. Here is a question for How you. are you a man of God yet you reject the word of God and his authority over you? Ntate wa Modimo ya jwang e leng hore o sa mamele bo Modimo ebile o hanana le tao tsa ntate Modimo. If you are not under God's authority, whose authority are you under? Haebe o se ka tlase ho borena ba ntate Modimo, o ka tlase ho borena ba mang? How do you expect your wife or your woman to submit under you when you have no authority O yourself? lebelletse hore mme o phelang le yena a be jwang ka tlase ho wena ha wena o hloleha ho ba ka tlase ho Jesu Kriste. How are you a man of God and yet at the taverns they know your name but at the house of God they don't know you? Ntate wa Modimo ya jwang e leng hore o tsebisahala only ka ntle di-taverneng empa ka hare ho kereke ha o tsebisahala. How are you a man of God yet your wife and your children are crying tears because of O you? monna wa Modimo ya jwang e leng hore letsatsi le letsatsi molekane wa hao le bana ba hao ka tlung ba lla dieledi ka lebaka la Ke hao. fetele ho batjha. Then we come to the school gang. Moya wa Jezebel. The spirit of Jezebel. How are you a young person of God and yet you can sing amapiano better than you can revise the Bible O verses? ngwana wa ntate Modimo ya jwang ya kgonang ho bina mapiano empa o hlolwa ke ditemana tsa kereke. How are you a young person of God yet you roll your eyes and think evil thoughts when your parents are talking to O you? ngwana ya jwang eo leng hore ha fumana dikgalemelo ho tswa ho batswadi ba hao ha ebile ha o di mamele. How are you a young person of God yet you are watching pornography when you are supposed to be reading songs of O Solomon? motjha ya jwang e leng hore o shebana le dintho tsa batho ba hlobotseng ha o tlameha ebe o bala Bebele. E re ke le qoqele ka sebe. Let me tell you a tale about a sin. Sebe se jwalo ka thapo e invisible. It is like a string that is invisible e sa O bonahaleng. fumane e o tlama hanyane hanyane o sa bone. It will entangle you bit by bit when you are not O aware. nahane hore o lokile fela ho se And jwalo. then you think you are good, but you are not. Ha e se e o tlamme jwalo. When it has taken over your life, O tla nahana hore o tla kgona ho e fasolla. you will think that you will be able to entangle it. Athe ha ho jwalo, it's too late. But
it is not like that. Ho tla be ho so le lerata. wa iphumana o le lekgoba la boikgohomosi kapa pride, Now you find yourself as a slave of pride. wa iphumana o le lekgoba la ditshebo kapa gossip, Now you find yourself as a slave of gossip. wa iphumana o le lekgoba la dintho tse sa batlweng ke Modimo. Now you find yourself as a slave of every bad deeds that God doesn't want. Fela, I'm not only a bearer of bad news. Empa he, ha ke a tla fela ka ditaba tse mpe. Ditaba tse monate ke tsa hore Even the good news are there, and that is Modimo o re romelletse mora wa hae Jesu Kriste hore lopolla. God has sent us His only begotten Son to save us. Hore lopolla bokgobeng ba sebe. To save us from this sin where we are a slave. Re tla kgona ho phela ka nnete ya Modimo. We will now be able to live with God's truth. Re tla kgona ho phela bophelo bo halalelang re rorise Modimo. We will now be able to live a holy life and be able to Re praise tla kgona God. ho hola moreneng. Now we will be able to grow in Re God. tla kgona hore re tsebe nnete ya lehodimo e seng nnete ya motho. We will be able to know the truth of heavens and not that of the earth. Bana beso, Brothers and sisters, Modimo ke Modimo wa toka. God is the God of justice. Jesu Kriste o re hopotsa hore ha re tshepa ho Modimo, Jesus Christ reminds us that if we have our trust in God ebile re tshepahala ho Modimo, and we are even faithful to God, o tla re tshwarela dibe tsa rona. He will save us from our sins. Modimo ke Modimo ya mosa. God is the God of mercy. O re romelletse Jesu Kriste He has sent Jesus Christ hore a re hopotse lerato la hae. to remind us of His Re love kgone ho itlamolla thapong ena ya Jezebele, so we can disengage from this string of Jezebel, thapo ena ya sebe. this string of sin, Ka hoo le rona re tlamehile hore re ratane. and so we should also love each other. Ha ke qetella baena le dikgaitsedi In conclusion, brothers and sisters, kgweding ena e hodimo ya in mafumahadi, this beautiful month of women, ntumelle ke re ha re hopoleng diprofebia 14 verse 1, allow me to say, let us remember Proverbs 14 verse 1. e re mosadi ya bohlale o haha ntlo ya hae, It says, a wise woman builds her house, empa mosadi ya senang kutlo wa e qhaqha ka matsoho a but a hae. foolish one destroys it with her own hands. Kgetho ke ya hao tsatsing lena, mme wa ka le ntate wa ka. It is your choice, my Le brothers wena and sisters, motjha. and even you, our O youth. kgetha ho ba mosadi ya bohlale na, Do you choose to be a wise woman, kapa o kgetha ho ba Jezebel, or do you choose to be Jezebel, a foolish mosadi wa woman? sethotho? A foolish woman. Itumelle hore o experience true freedom Allow yourselves to experience truth, freedom, ka ho latela Jesu Kriste. by following Jesus Christ. Basadi ba bohlale ba aha batho. Wise women, they build each other. Ha o aha motho o haha lehae kapa a home. When you build someone, you are building a family or a Ha home. o aha lehae o aha lelapa. And when you build a home, you build a family. Ha o aha lelapa o aha setjhaba. When you build a family, you in turn build a nation. Ha o aha setjhaba o aha naha. When you build a nation and then you build the country. E se ka re Modimo a ka re fa matla. May God give us the strength, Matla a hore re tsebe lentswe la hae, the strength to le know ho His hlompha words melao ya hae. and to respect His words Re and se His laws, iphumane re hata mehatong ya Jezebele ya bothotho. so that we don't find ourselves walking through the paths that Jezebel went through. Re hopole mantswe a Jesu ha a re e mong le e mong ya etsang sebe ke mohlanka wa sebe. Let us remember the words of Jesus Christ when he said, each and every one who does sin is the slave of that sin. Ha re rapeleng thapelo e neng ya mantswe a builweng ke Jesu. Let us pray using the words that have been said Re by Jesus hopole Christ. hore o itse ke yena nnete Remember that He said He is the truth, le tsela the way, le bophelo. and the life. Mabitsong a mararo The Trinity, la ntate Bitso la Ntate, the le la Father, mora the Son, le la moya o halalelang. and the Holy Spirit. Amen. Amen. Tlosa dibe, tlosa ditshila, moya wa ka, o be motle, dintho tse mpe di
akodila Hallelujah. Puteho e ratehang. Ke tlo kopa our Queen Mother, May we ask Mewarona, Mme Mamontlha, Memamontla Mamoruti, a re lebohele lentswe la tsatsing la kajeno. to pray for us and thank God for today's word. Heaven and earth. We come before you this afternoon, Holy Spirit. We thank you for sending our daughter to talk to us. Holy Spirit, we have heard the message that tells us about Jezebel. Almighty God, we thank you, we glorify you, we honor you. We thank you for opening our hearts, our mind, so that the word can stay in our hearts. Morena Jesu Kriste wa Nazareta, masiara dwala namusi, re aba renda re aba khoda nga uri bone ba wa budi bone ba wa fulufhedzea. Mune wanga ri livhuwa bone ba tshikona uri farisa kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine ra tshi ita. Khotsi yanga Morena Jesu Kriste, aba ite uri ipfi ḽi khethwa ḽi dzule dzimbiluni dzashu sa ṅwedzi wo shudufadziwaho ṅwedzi wa August wa vhafumakadzi. Tshiambi tsha masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi vha khou ri humbudza uri sa vhafumakadzi ri fanela u vha vhafumakadzi vho khetheaho, vhafumakadzi vha sa ḽiwi nga tshivhi. Morena Jesu Kriste, masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi ri tshi tenda uri vhone vha kha ḓi yo vha na riṋe vhege yoṱhe u swika i tshi fhela ri tshi dovha ri tshi ṱangana hafhu next week. Almighty God, we glorify you, we honor you. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray, amen. Amen. Boa, ke tlo kgutlisetsa marapo ho lekgotla la Akashi. Hallelujah. Hallelujah. Yo dutseng sephiring sa mookamedi yo phahameng o tla phomola moriting wa ya matlha